ikaze nanone ku ruhando rw'amakuru mashya paje n'ibikomeje kuvugwaho mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari ndetse na byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko impungenge ari nyinshi ku baturage baturiye Goma ndetse n'ibindi bice byose bihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda nyuma y'ubushotoranyi bukomeje gukorwa n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ihuriro ry'imitwe bemeranyirije hamwe gutabarana ndetse no gufatanya guhangana n'ibikorwa by'umutwe nyeshyamba za M23 muri Kivu ya ruguru muri teritware eshatu zigize Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo, aho ihuriro ry'imitwe igizwe na FDLR Mayimayi, Nyatura ndetse ACPRS ndetse na Pareko bakomeje kugaragara ndetse no kuvugwa cyane mu bikorwa by'ihohoterwa ndetse bikomeje kugenda bigarukwaho kenshi. Mu itangazo kandi ridasanzwe ryashyizwe hanze na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Dr Vincent Biruta, agaragaza ku mvugo rutwitsi yashyizwe hanze ndetse igatangazwa ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, wifuje gutokora u Rwanda asize umugogo uri mu maso y'abakongomani, bikomeje guteza impungenge ndetse n'inkeke by'umwihariko kandi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse n'abasesenguzi bagiye batandukanye mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari, bagaragaza ko mu gihe hatabayeho gusasa inzobe ku bikorwa byose bikomeje kuvugwa ko bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, nta gisubizo kirambye ndetse kizima bizatanga ku mutekano ukomeje kuvugwa hagati y'izi impande ebyiri zombi. Ndetse benshi mu basesenguzi mu bya politiki, amateka n'intambara ntibabura guhishura umunsi ku munsi ko hashobora kuzaduka intambara y'amasasu hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo, nyuma y'uko bagaragaje ko kenshi bibanzirizwa n'imvugo zitwika zikomeje gutangazwa kuri ruhande rwombi. Ndetse amwe mu makuru akomeye cyane tugiye kuba tugarukaho mu iki gitondo nuko mu itangazo rikomeye cyane yashyizwe hanze n'umutwe w'inyeshyamba za M23 binyuze mu muyobozi wa mu bya politike Bertrand Bisimwa, waherukaga gutangaza tariki 25 ahagana saa 12 z'umugoroba z'ukwezi k'Ugushyingo ko bahagaritse kugaba ibitero ku birindiro bya FARDC, yongeye gushimangira ko naho bazajya ndetse bagihagaze ndetse bagishikamye cyane ku rugamba, mu gihe bigaragara ko guverinoma ya Kinshasa yo yamaze kunangira ndetse no kwerekana ko nta kigwaho ndetse ntacyo bafite cyo kugana n'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu gukemura ibibazo byose birebana n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu kandi ibibazo by'umutekano muke bikomeje gutera impungenge ndetse n'inkeke, birerekana ko ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro bakomeje guhangana nayo bizateza ikibazo gikomeye cyane kuri ubu, mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje gutabaza amahanga no kwifashisha ibihugu ndetse n'ibigo bikomeye cyane mu isi mu gutanga ubufasha ku miryango ndetse n'abakongomani barenga gato 630 kuri ubu babayeho ubuzima bugoranye cyane mu buhunzi mu nkambi zigiye zitandukanye zibarizwa mu bice bikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi turongeye tubihuze n'inkuru ikomeye cyane y'Abanyarwanda basubije Tshisekedi nyuma y'amagambo akomeye cyane yashyizwe hanze, ndetse Abanyarwanda babereye ibamba Perezida Tshisekedi wongeye kwifatira ku gahanga u Rwanda na Perezida warwo Paul Kagame, bamwibutsa ko mbere yo kuvuga ko ashaka kubohora igihugu cy'u Rwanda akwiye gukemura ibibazo byinshi igihugu cye gifite, dore ko ibice byinshi by'igihugu cya Kongo bimaze igihe kirekire ndetse kinini byarigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro. Ndetse kandi by'umwihariko ubwo yahuraga n'urubyiruko kuri iki cyumweru Kinshasa, Perezida Tshisekedi yabaye nk'ubonye umwanya wo kwinigura ku byo Perezida Paul Kagame aherutse kuvuga ko ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo gituruka ku buyobozi buhora bushaka gutwerera ibibazo abandi aho kwisuzuma ngo bamenye ikibazo bafite muri rusange. Perezida Tshisekedi aho kugaragaza niba ibyavuzwe atari byo, yiyibagije intambara imaze igihe mu gihugu cye n'imitwe yitwaje intwaro isaga ndetse ikarenga gato 150 ihamaze imyaka irenga 28, igisirikare cyarayinaniwe maze yifatira ku gahanga u Rwanda n'umuyobozi warwo Paul Kagame. By'umwihariko kandi yatangaje ko Abanyarwanda ni nk'abavandimwe n'abakongomani, ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe ndetse bakeneye ubufashwa bwacu ngo babohorwe, n'abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe ndetse tukabakiza abayobozi babasubiza inyuma muri rusange. Amagambo Tshisekedi yabaye urwenya ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko Abanyarwanda bamusubiza ko akwiye kubanza kwibohora ubwe igihugu cye mbere yo gutekereza kubohora abana. Ambasaderi
w'u Rwanda mu Buholandi Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter mu basubije Kisekedi agaragaza ko uburyo igihugu cye kirimo akavuyo atari we wari ukwiye kuba avuga, ndetse arakwiye kuba agaragaza ko by'umwihariko kandi akwiye kuba ari ubanza kukurwa ndetse no kuyobora igihugu cye mu nzira ndetse y'ukuri kurambye. Ati niwe ukwiye kuba yihishe kubwo kuyobora igihugu cyapfuye ndetse kitagira ibikorwa remezo, nyamara gifite umutungo kamere, igihugu cyamunzwe na za ruswa kugeza ku buyobozi bukuru, igihugu kandi cyabaswe n'ingengabitekerezo ya jenoside, igihugu gikuramo imitwe isaga ndetse irenga gato 150. Aya ni amagambo atangajwe na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuholandi Olivier Nduhungirehe, ndetse siwe gusa dore ko ambasaderi w'u Rwanda muri Suède Dr Diane Gashumba nawe yunze mu gihe Nduhungirehe avuga ko amagambo adashobora gusibanganya ibikorwa by'iterambere u Rwanda arwagezeho, ndetse by'umwihariko bagaragaza ko izi mvugo zitwika cyane zikomeje kugaragazwa no gutangazwa n'abayobozi ku butaka bwa Kongo ntacyo zizafasha mu kugarura amahoro ndetse n'umutekano. By'umwihariko kandi Diane Gashumba ambasaderi w'u Rwanda muri Suède atangaza niba ndetse aribaza niba ushaka kumenya ko u Rwanda rubigenza igihugu cya gatanu gitekanye haba ku manywa na nijoro, icya kabiri gitera imbere ku muvuduko hejuru muri Afurika, ndetse kandi gikingira 98% by'abana bacyo, igihugu gisukuye muri Afurika ndetse n'izindi ingingo zigiye zitandukanye. Umwe mu bagize kandi urwego rw'inararibonye Sheikh Abdul Karim Harerimana yatangaje ko by'umwihariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari we wakabaye abohoza Bunagana niba mu bishoboye, ndetse kandi niba afite ubushobozi yakwiye kubanza kubohoza n'ibindi bice bikomeye cyane inyeshyamba za M23 zifite kuri ubu. Ndetse Dr Charles Murigande wigeze kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yatangaje ko iterambere ry'u Rwanda ryabaye isomo ku bayobozi benshi b'ibihugu bya Afurika, nyamara ho kwigira ku byo Perezida Paul Kagame yakoze hari abari kurota kumuvana ku buyobozi bibwira ko bizabuza kugaragaza neza ndetse no kwerekana ko ibyo yakoze byose ntacyo byigeze bimarira abanyarwanda muri rusange. Abanyarwanda batangajwe n'imvugo za Perezida Kisekedi ushaka kubohora u Rwanda mu gihe ibice byinshi by'igihugu cye biri mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro wiyita, ndetse by'umwihariko na benshi mu bakomoka ndetse n'abavuga rikijyana mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bagaragaje ko Kinshasa yuzuye umwanda, ariko yijeje ko igiye kubohoza u Rwanda rwahebuje ku muco wo gukora ibintu neza, ndetse by'umwihariko baragaragenda bagaragaza ko aya magambo ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ateje impungenge ndetse n'inkeke mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari muri rusange, ndetse ibiko bitazafasha mu kugarura ndetse no kusigasira imvugo y'amahoro ikenewe cyane kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bigaruke mu murongo mugari, ndetse bibohorwe mu mitwe yitwaje intwari ikomeje kugenda ihakorera umunsi ku munsi. Kugeza kuri ubu kandi biratangazwa ko umutwe w'inyeshyamba za M23 nawo ukomeje ibikorwa bidasanzwe byo kugaragaza ndetse no kwerekana ko babajwe cyane n'ibikorwa byo kugabwaho ibitero umunsi ku munsi bikorwa n'igisirikare cya Kongo FARDC.